Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kaseng United Democratic Party West Janja Hills District mentaka kinti kalapan state bahaya ke jingpen kriya jong kaya ke election MLA kaban salong hadian prabnai da ka baai ke jing menjur jong ki kertong na kilai tiliki constituency hapo ke district kejing menjur ya kilai ngut ki kertong kalong ha ke jingelang jong ke district election committee jong ke UDP ha GHM guest house Jowai mentaka sngi haba kren bakilat pathai khubor u secretary jong ka district election committee uba GM Lamar uloong ha ka jingelang la UE kilai tili ki application na ka benta banya khonya ka election MLA Hajar Pulai kunthop ka Jowai constituency bala apply do uba Moonlight Parian Kasau Mukayau constituency do MLA uba Nujor ki Sungo bat kawai Nartiang constituency kabala apply do uba Dawan Lingdo MDC hadian bala yo ya kilai tili ki application kinong yalam kila syong perkhat bat pej benya iki application bala syam bakila pendap iki jingkwa kat kum ka constitution jong ka party ulaya thu baya kini ki application en pa Shaka State Election Committee banai ke jing menjur bat la le ya kani kat kum ka constitution jong ka article bakhat pra close ka basaw ni sudrik menai Julai ajar hauli dukman jaga district election committee yang UDP West Janja Hills. Ini committee the yo leading application lebenta oyele ini election MLA ajar pauli. Jadi yo ia application yang ga wanar tiang aku ada apply rumah Dawan Lingdo Uman sitting MC. Niten yo ibu application rumah Moonlight Parian wa to Jowai constituency niten gawalion da yo iga application ma Nujor Kisungo nagnika for mo kaya mal sitting amali haganika semerdep dadin de yo igini application lately da chompor khat dapat benda ini ki operation yang ki macam iwa dependep ki ya jingkwa akan constitution yang ga party the yagini operation yang ki dapat ki sebenarnya ga state election committee yo ega yagi mandu Lele gini kat kam constitution ka artikel khat pra ka clause also the nang MSR li ki prison gorang yangi ite to yung ga lera liang waga miau anunem constituency to kat kam na klamus kotri yung ga election committee yung i tenne da pendap i ko wi kam Nebenta kami kejung berkreat yang ini kami election MLA Hajar Pulai. But kejung kermen yang ini kami ke parti. Wa rableh bahas cuci ban yang kini kesan senem ko dedep. Dekat kamu man kamu dah kenal sekretari itu. Yang kini application dah yoi. Bad pa no iki sisilong le bentaga approval ni yonga state election yang ini tan silong ke haji to ini i kam ke parti deman ni udalai cukmat upu krei na waro nyau teli gini kisit ko em na poga west east dan dia yang the kamtam ko west Janja yang ini the live high cekmat kat ni the ketika cekermen wa parti UDP ni benta nu ke election go wan ulek bahago ban ye kat ni ke election ko the dep women president yang ke UDP ngakar chani wong tu sekretari yang ke district ke election ni committee the wow president yang ga
Raliang konstitusi kiwada bu kejing ejimut itu ketele uman ko ina kaliang yang ile kercani senyawi biang bahir kom kelam ki wai wile ina kaliang kejuai konstitusi takre jubor med o mesin kenang yo kayu pi wan ga jingjok kejingjok yang kayu pi haunus nam arajar arholi pi pai ba terpat wa kercan piteli telai kenang yo uman ko job ko open uman le kasekhi ye kiwi tuan ki parti kat kamboman ni wedep kawan ketang I ke jain teoro ko bi ndai haunus nam lada ke UDP wan ka haibor lau kelan na dong chodong dini kentien population kan ka liang yang al kami cimen talang ga por hoito oga ni jing ilang yang in ni ga sngi ka district election committee yang ga West Chancha Hill district ka liang yang I dia priang ki application nagi lately ki constituency tin te daw ga committee ko man ne sngi da bichar pnia lembagi application ko pha nagi circle yang kini ki constituency kakam tega committee yang ke West Hill district we chon nagi sngi da yubit yubiang wong pudiang yang kini ki application ko da forward lembagi circle teneliang yang I hadin pada I chong ini tingelang man de yu man ko yubit yubiang cipor ada priang ini ke application tenaga liang yang I upha ini juga state election committee dibenta yo ega approval dibenta pentikna ini ki candidate yang I horo leteli yang kini constituency te cipor la em ki jingkermen dibenta ka raliang constituency pendep ini ki singi udang wan pada cipor le dibenta ka amnarem constituency udah em lupa kandidat yang I hijau por la uman kang kabinet minister yang ga state yang I tiulti hakini ka election kedangwan ka parti yang I uyo set horok ki konstitusi ki kandidat yang I hijau por la em ki jingkermen wa ke UDP hapo ke district yang I uthau record ka sisen khamtam na po ka West Chancha Hill district horok konstitusi yulti pois ke thong kamada man ke jing pengkre yang iku janai kini ke jing pengkre nei bentani arjar arole to ngana ka liang yang ka women sweat women ya de mana kam ga secretary yang ka women te u kurkhu kurdo ya kini ke wadiyo kam la lengon na nar tiang umadawan ban na juwai uma munlain na mogayau umanu jorti u e ke jing kurkhu kurdo iki yo ke met ke phat ko chai ko khia we da pan scam iki dem item yo krek chitom cho cho ini ni dei jing krek chitom yang I wat ki la dei jing krek chitom yang ki ngai a I wa yo e ka thong ka wa yo e ke jing job wa emburam dem ite wa kini ki wa dang em sa ka tukan ni ki wom em yo ya ka apply ka ni ka yita daw hadin ni ki le kam jo kurkhu kurdo ki le yo ki ka jo ka met ka phat ko chai ka jo ka te ka mensiem ko bo krek chitom ki da me tangan ka liang yong ka seng kan thai da perchangi das da na do ini wada da wo pengklan ni ka parti wat ngai scam le nai ni chakmat yo krek chitom cho I ha ka liang ka seng kan thai da em ki komti ko per ki unit ki per da pen skemi dem ite te yo kurkhu kurdo iki bau duai blai iki yo blau em wiki em lang wiki na do negasngi bat hado wo poi kita kasngi ko le ki yo I ke jingjob em rom hawro benta yong kani ka jantia yong I te e kublai tu tan hi kublai chibot